Escuta lui. Escuta lui. Maria, grazia Biblia, volevi beato perché te fosse nessa, umile che fronte a tutti Gesù. Il frutto della perseveranza tia, per service dall'anno di sé. Receive the Spirit, at least it's when he is not, you could have put it in the Spirit of God. Il frutto di Gesù. Gloria al Messi e l'Eterno Spirito Santo. Maria Santa e sua Maurina di Dio.
Ej, hawnhekk issa. Ma nagħmlu hekk. Okay.
Keep on. Hadden we het nog van?
dal mistero al copterina e la natura u dimirit il-ġodda sorit qod ma jispiċċa bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li s-sensi li jara lil-missien ħoddu li jibel imħabbitna fuq it-tik lill-ispirtu li ġej minnu ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbuk mulej Ġesu biex tbirek lilna, il-ġenituri tagħna, il-ħutna, il-familji tagħna u daw kollha li aħna nħobbu. Mulej Ġesu kun magħna, birikna u għatina l-imħabba tiegħek. U ta' dan nitolbuk bi Kristu Sidna.
kun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu b'mala u bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imħazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imħazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-Glorius tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Mom, imbirek San Ġusepp għall-Istessismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu Qaddissin kollha tiegħu. Ulmulej, huwa ħafni melwi għax ulmulej, kulli ħabafni, kulli tzisar, Jesu.
Risultatul lui. Risultatul lui. Manius! I'm sorry. ايه انطوان انت الله هم الرياض مانيوس